Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course nimthetha ekhaya la hosi ngome Mr Post. No, of course I update about this album. Kahle kahle ta tlhe n'wi linka somehow na Dr Joy Shirimane. Yeah, so as a follow up, of course I ended a previous video ke kom so ko swikom loko Mr Post imilo ngopfu ku ndleka ni album yena, so however se answer se yi kona ta khe yi pfuna vele vele. Of course ka of course ra ti 30 November hosi ngome Mr Post ivi ya endla an update. Yeah, hi ku endla a live video of course. So ta khe yi pfula vele vele before ni yi pfula hosi ngome Mr Post a hi kombela mi lunghisa mic yana ya phone ya n'wina hi xiyilo ngopfu. Se ni vona swi kha swi repeat manjheni, hi kombela hosi ngome hi lunghisela mic ya phone ya n'wina a yi twali kahle. All right. Of course hosi ngome Mr Post a yi ri studio laha obviously I expect of course hi ko life leyi yi update yi ri kona. Ya yi nga fambi yoxe ni yi nga fambi yoxe, a yi famba na nkulukumba la wayeni i swa baloyi i swa wayeni kambe hi yona lava fambisana swin'we kwalaho. So of course hi fike hi twa hosi ngome Mr Post yi update about the album, hi fika yi vula leswi. Okay, Baloyi very album I commend Friday. Kunga tisikisi suku yele. Ileso album Friday tisikisi. Hayi namuntlha ileso suku yele ne. I mean Baloyi ila Baloyi va fikile. Yeah. Selo suku yele. Ay. Subiya wena Baloyi wa te utwazi maintain nge address le ya tika. Yeah. Ngoma le ti game swin'wana ngwanya le ti game swin'wana ingozi ngopfu. Hey, tlanga game yin'wana ti sikisi la. Okay. Venyi va tembera va. Ile sona subiya ve mishini xikolo. Loko za ku vulavula tingwanya wa gandla marito ta zi ona. I kuma se vulavule swin'wana swo ka swi nga yelana swona. Hi ti sikisi ile swona namuntlha a hi tleleni hileswo suku yeve Friday is atiko. Yeve swilo yeve switwarini album hi nge humi hi ti 1 ta December, yi ta of course yi kha ya huma na yona hi ti 6 of course ta December. So this basically means of course hosi ngome Mr Post i ta kha a tlanga bamba to bamba na Dr Joy Shirimane of course in December, na ti 6 ta December vele. So sweswiwa in other words hosi ngome Mr Post hi yena a challenge Dr Joy Shirimane eka lembe ra 2024. Hi 2023 Dr Joy Shirimane hi yona a yi challenge yena, a yi lande yena ka ti 1 leti a ti vurini. So sweswi hi yena se a va challenge Dr Joy Shirimane. So mina ni vona ku ri mhaka kahle ku va ti ya huma swin'we la swi ta create a competition. Yeah, and as much as I think loko ri yena of course hosi ngome Mr Post a rhanga a humesa loko a swi n'wi endla ku a nga vi na challenge ngopfu lero a hatla kuma ti-views, you get it. So decision yi endliwini a hi nge hezi a agwiwa hi yona ku swi vekiwini nkulukumba wa yini va vulavurini. Se ku ta ku na bamba to bamba, so hi ta kha hi vona swoko of course muka swi fambisa kwini leswo a ka hazi ka ni vula swo tala ni ngo hetela of course Dr Joy Shirimane. The update of course about Dr Joy Shirimane eka risimu
ra vona of course lera ra bengu ra khale hinkwenu na ri tiva ri swi kotini of course ku va ri richa nambara ya 1,069,157 as you can see as we speak. So i mhaka kahle swinene, we congratulate him. Swi kahle leswiwa swi kha swi phusha yena Ndzumba wu ya kha wu ya mahlweni. Wona mhaka leyiwa i mhaka kahle swinene, hi wona Ndzumba hi wona wu nga khoma music wa xigaza sweswiwa, like hi wona music lowu wu nga tiya lero wu nge fiki wu fade away just like that man, kuma yena mhaka leyiwa. So i mhaka kahle swinene. Loko ku ri mi nge subscribe a ni ta kombela mi click subscribe.